tuturibyo cyari hinda acting chairperson wo mwanya wo gwakora norya nkakatari kwebembera abasubuzi bitu bakora norya mbwenu ensonga zo tukabetwine nyingi zo kuba tugambira government kutuyamba icyo kubanza akatara aka tutora twine tenda yako akatara abasubuzi nk'abasubuzi tukabentwine twine tenda yako tuyihe musente tusasure kanso balance tujukose ebizo byitu byo mukataromo no sanga twine mukasasoro hariya emaraho kweze emaraisa ndi 2-3 kandi obwo abasubuzi bakusoroza mukasasoro yabo anyine sente bazoroza kasasoreza hariya hipinga bo kujutwara babora izondaraho tujyamu kutegana suba n'abasubuza n'abehinguririza katari kitu okutariza mu wayikaho mbwiro bwenzura ni utokubasa kustama kwa niba mono ka haje musa hariya yife hariya rubazo rwa kasasoro wayino obusaso bw'amani kasasoro ne turane muzondera burizo mbwiye ne kusaba government ekichonto kisaba umani batuyambe tufune tenda ya kasasoro eje twachenda kusanga umuntu narga heru naiza kusoroza kuno sente abo ka sente tuzebasiza dene kindi tukabe tusaba government ke twera nkitwa bebembezi aho kantorera turya bebembezi bahaswa nkantu yamba cyangwa government tufone amana ago kuta abasubuzi bitu kureka kutugaya munonga ati nkoburo ebere buhireho tukafana president yo mukazomwe yatwara umukoti abwe micwe yeme bitwa mu bingo mukatare yaremeramo yafuna bamusapotinga yazo mukoti yaragayo umusango twagumiza mu gwamare myezi kurwo kwezi kwa 8 tuyiro umusango mukoti hate sahezi izo tumusingire konka turangu naenda guzuru zo musango nokwagambira abantu batahibeye banywani beye konkecho nsaba government ke tuyamba itwenga katari tukarebe kangu amana gutuyine agutukozesa ngamanywa government kandi twiri akatukora byitu nkabantu aho kare kindu kumanya nobu wakuza byahandikirwa mu abaroma isura 13 mu gukubanza njereka okorebera abategeki wota korebera abategeki niyo kubonabona niyo kwefereza byona urubanza no bano rwekero abo kuba ito turhabwa arahanga mwena ni nsaba government iturebe nko muri yecho dene ndizo isu itu ino mukatara akabuzama ntwenda akatariki tukafensinga akatwine nk'abasuma bingi tugeza tutanga abasirikare bakutukomera buri curu koga kandi usanga yine bacwa za singenje usanga barabamu biza bibe bintu curo abasirikare twine wao tubine mbundu konkana bageza aho mazama mwene nsaba government etuyamba ka senta ka kutukujaha umusoro gutukujaha etugarizo ka percent kajeje ka kurumu katariki itwaka ereke kurya yonka kandi katwibwa aho kandi impamya nuko ine family abana basarura yenkanyene kawarya wine cyo garaza abana abo bagurrehe imyenda mwene ito twende defense ingira katariki itwaka tukahirwa twafanaho omusamaria onarebo rokari yatwaho toyireta hari ndizwemo yatwaho sente miliyoni za 15 miliyoni 15 ziyatwire twakosa toyireta twakora toyireta hari ayifendizo konga toyireta igisahize eturemerire sente zikahwaho teka huireje konga government kuya kubenetu yamana ekachutorebera mwecho ekabenetu yamatumarira toyireta ejo akanke katari nkito kokuna nabasoborire twine ntasiye ndizo intasya yakubireroho bakajikwata bajiho umuntu omwe no wakwiya musente za tenda akazitwara akabaho izi abaha government izindi akazitomusa ho yeye hati kiretara ito twasigaro au musa tutine muki sente zo kwirukanza imirimo yakatari akatari karimwe byina tukabenti funa maramu nangwa je na feeling ebyine byebirumu kujangu nito tusange twahwirwa munka nkabebembezi tureko kuzumwa abantu aho kano usanga arikwiza muna motoka ye yafuna mo damages usanga naye kwase itwabebembezi tutwigaza byina ebyena byatera motoka ye muno munezi zafise zijya zizwire munonga izane yihuba konga kutwakwe tukozere ibyo byina
kinkuhamya tukasangire abantu mbizo mu katare twine nk'obusinge then ekyo kintu nango kyo tube ntukitekateka kugira ngu tufuneho geno meeting twezo nsaba ebembezi tukafunaho mwebembezo nk'umukuru mu gavumenti yahabisa abatuzi obu haba incident yogo mukazi w'emicwe mibi yahabisa abatuzi ngo akatare tukine bebembezi akatare buri omwe aseme kwa nakora ekyari kwenda kandi obwe nawe ariyo mwebembezi ekintu ekyo njaka kigamba bwe kinagana tiyakyetegereza ryo kuyakisoborire twentekateka ngu na hati yahura programu egi arijeyo agezeho izagaruka asoborera abantu ekintu kiyagambire akakosa muno rurimi rubi tare nako haje ekintu kikakora kuba abantu bakihangisa munonga haza kugambira omuntu yabaine nk'emicwe mibi okamwongeramo ekindi kintu ky'emicwe mibi kandi ori omuntu mukuru hata yenda kigendereho kandi kyakuba kitari kirungi omubutuze bw'abantu ombahangwaraho emicwe etusime kwa tutamburiraho ekatwebembera haza tukahika abusinguzi nimpamya wanu wenda kufuna ekintu kirungi kyona nobanza wagera emicwe haza emicwe egyo nsaba eregerere omu bantu bitu ba gavumenti abahiguru bize bongere kusoborera abantu emitwarize muno kamasa ofisa niwakurra obutare twineho ba meya bitu ba division mayors na state mayors ba state clerks bize omukatare kitu aka bongere kusoborera abantu twiyamu sente zonka nkabo ako ekibakunda bo nabahora haba mwaka sente opportunity ya sente ejo niba kwasa kwirukangaho aze ikintu cyakube ekirungi wano kamente nche no banzo gigaburre ojeje seje na wano gikameta ka kusamba emigeri hati tontoremerwo mu kwiyamu sente za security nakusobora ngo tuyine abakumi abebukoni haza abakoma abebukoni nebenda kuba bine protection korga ahabebembeza abandi aho kawasanga naizana kujate saha zai kakatari kati nkigura saha 12 n'ecweka kacinga sahebo onkano usanga omuntu wakira umusaha yinaze cyuro nazumu mukumi ekintu kibu munonga ati tusangana n'abakumi nabo twabakumisa kubi haze bintu by'abantu bicubora bamwe abatotekateka umuryawo benyini abakoremera munyecyuro nubo bakuturetera obusuma ayigumisa munko muntu ategerize miromo yeye kumbe naenda kutwara ebintu bya mururana tukaraga kwata musubuzo omwe akemera yiza saha 11 ya pachara prai yenyanya ya tahiweye ya jitwara mukatara kandi twakire mu mukasese bakureportinga iki cyabaho twagezaho twakora investigations twasanga yakiro mukatari karwe bikona twamforowinga twamukwata inyanya yicazana na mukama wazo hato kasanga iki kintu nacyo cyongera kututeganisa twine nk'abana abakoze saba abakavera abana bongeye kusisa katare kitu bakazise cyumwe nibiba motoka biba nk'ibintu bya ba customers ekintu cyo mutwaro cya customer sebe kwanagura mutwaro ayisiga umwana wakavera agenda cyumuguzo mutwaro gumwe n'ecweka amugoba 15 kiretera customer yarugo mu katare yazo kandi akatare aho kugira ngo akatare kitu akana kasera bantu mwe nimbagambira aka katare nuko kasinje kuguza ibintu at cheap price aho ko butari bwona uwo mwihango bo bwinji nubusopinga ku rugo mu kataraka icyo ni cyemanyaje nubwe ku basentro market na shopingo magana singine shopingo mu katete ne shopingo mfona mwana bakuza Rwanda bacyakwiza batwara za watermelon abakano makataraka nakakwatana sana mahanga gandi for example nanka inobutwihe bintu Rwanda tukabireto mu ubutungoro mwe bakabwiha Kenya nabwo bkizumu norengo akataraka nkageza kusaba kutwara sente omunsi zombi hate bintu bikumukora kwiza osanga iyo wa muntu waburiza atabasa kuze kubyeretera osimukwana ufuna akasente kake konka kugira ngo wakosamo igonezo yo kweyambisa ababana abovera ohendera bakwibere mwene imbatero muranga mwene abatufurikiriza barya a program iki
como making sure ngu uwiza mukatare kitu ozo mukatare yosopingire nkomuntu nkoko wayizira ebintu babuguza bei nungi wagira mu kuteganisibwa oshikirira bebembezi bakweri akatara kana kaguze ebintu aha bei nungi kandi tugakaterera omuranga kanso na government nkokweri ntukira kukwata abana batubareta omu polisi tubareta kanso bumwe kwenda ngu mutuhwere ukaito amani gitu ngagara machego gatakwemarira konka ni mukande kutwera kwanyu ntureba kubire mukuche twata abana tubareta tubasya yokwe nchakarimo bari kuri abagaraka abana obareta ngo obutabanko mukatare yinarjire kwiba customer wite mitwaro 100 yabara yagenda konke cyo kumwa kutwa kwe twatanise na nabebembezi bitwabo ni mpamyangu abana bakabire batakira mukataromo tubabinjire mu cyumwe buri musubuza gome ayinovera bweye den ba customers ningo mwino mugugu mahango akaningo mukuturetera abana bo mwaba hasente kumwa kwiza mukanga bakozesa nkibayisa ngo abana bo mbaza kurwo mukatari mbabura mu cyo kurya nabahenda barjiro mukatari mwene ebyo nanisaba tukwatana somo ryebyo tutungure cyanga kitu mugumene mwizo mukatare kitu mugure bintu kurungi yes nuko cyakubekire abo kuba obutaro bwinje obuntambwiremo nsangiye no bwisororeza sente za kanso butware nisoro ya government busigaza balance burwaninga programs zabo zo mukatari nuko twakubenti cyitaga tukageza aho twakirukanga aho twaza kanso twahandika amabara aho twakora byinji konka twavuna buyambi mwena hate kituriyo ntuteka kacho tuyonza kuchikora tuyonza kukora ichikweta demonstration twedime tugambira abantu bitu mutakagaruka kusasura sente aha muntugu ari nebintu aizazi sasura tutware sente za kanzu no nico cyumene za kasasuro nuko twenda kuchikora tuze mu burwo kubanza isente ziba kusoroza tuzisoroze twaze kasasuro yito kanito tu konsandar kasasuro ejo nite kuteganisa nk'abantu bakuturamu na nabajehingurize dene na naga maduka gehinguriza nagona gezo nusa ogo mwanya gwa ka dumping site yitwejo nabontu teka kustama nabo kareka ngutwikiza naba terist ba contributinga akasente ko kutwara kasasurejo amazina ni Banyeta Musansereko neiba wakatare kai tukakora norya niwe nkomoranwa nari neiba wakatare kakora norya tugize ntusango buzubu abokorana katare kitukakora norya niko nikatuyamba konka tugize ntufuna mu bizubu tubugana mu bizubu byo borofa twine tendara murungi Mr. Masias we Mr. Masias akabera ari umuntu murungi abo kuba namanya ko maintaining aja katare konka oborofa bwabane ibazi yo abatuherire abatini hakusuka kasasuro mostly aba hoteli na munonga nibiza bakwate bintu byabo bya hoteli imbyo kubito mukidomora kuza kubita hanga hari mukasasuro ya hanga hari kenkombe bobe kahinitwe kebe nkali kabo bubi mbwenu ntubugane bizubu bingi enzo yaheza kugwa hato sanga obunyogori ne buguruka nobu wakumonori ne bukusanga omuka mbwenu nani nsaba mwakwa muri abatebekanisa baito bakatari kakora norya mutuyambe tukwatanise nimwe tureke ngo twa maintaininga obuyonzo bakatari kitwa kora norya bakubana kayamba twene kora norya kakatare nika daily market nikaya ko karinka kensi yona konka obuyonzo butuberiro obuyonzo mazima garigo kasasuro ebere kasasuro tinkumanya mwaza kutuyamba muta mbweni kitwa barano bakatare kakora norya tuyino buzubu bobuzu obutini ha kustama nibastama mbuvera babutambika oburya hakavera kakura bahiguruye akarabahiguruye enzo kagwa mukatare toina ho kugamba ngo toina ko kwetwa mbweni tinka barano bakatare tufurno buremezi kunogira ngo korera ruhanga 3 yambere
tukabe twena twahwireho nakolera mbwenu nyowe tinyine kugira ngo nirwanisa bakatare okwiyaho byo nyebuza twaza kubata n'oborofa bwakora n'oriya bwakatare bwakasasiro. Amanya bampita Minani Filipo ndi omu mu baherezi bakatare mu Ndomo. Ekyetusumbuya mu katare muno akatare kano banja bajanga ne bakyafoza mu katare omwo ate nga siba mu katare nga siba kozi ba mu katare. Kati ekisinga okutusumbwa muno abantu bebwerwa akatare be basinza okuleeta akakyafu ne bayiwa omwo nawatasaanidde era usanga bataddewo. Kati ekiddako tebakkiriza okukunganya akasasiro wamu nusanga ngaffe abakozi ne tujja nga tulinawo tusanga akasasiro kakunganyizibwa. Osanga buli omu womala okukola wosanga tadde osanga akatale tekali n'obuvunanyizibwa era nga ngubwe osanga nga kisaanidde. Kati naddala aba hoteri bano bali munda ate nga tibali mu gundi mu ttaka ly'akatale be basinza okuleeta obukyafu awo nosanga nga bajuziza waka akasasiro awo ate kati bw'obagambako bakugamba nti ebyowegera tebinamu amakulu. Kati osanga nga guno omwalo gulabaawo be baleeta amazzi ne bayiwawo osanga bayina ebijanjaalo mu midaala gy'abantu makati amatooke ebisaaniiko kyokka okwogera ffe twakoma n'okwogera tetukyalina ebyo twogera ku ekyo. Tubadde tusaba busabyi bwe mbanga mulina ekyo muyinza otuyambako mutuyambe ku ekyo kuba kati n'abavunaanyizibwa ku katale nga kyamaani wa katale naye bamuyisamu amaaso bw'agamba era tebayinza omuwulirizanga. Kati ekirala osanga abantu bajja ne batuyombesanga awo mbu tetuyeera tetukola ki kyokka ffe tugezaako mu kiragiro kyaffe kyetulagiddwa tugezaako ng'obwe tusaana okukikola naye nga ffe tulanga kitususeeko. Kati osanga abantu b'ebweru baleeta akasasiro ne bamukunganyiza wali geeti. Kati ku lwekyo ffe twakoma n'okwogera kuba kati tulabi bye twogera nga tetubirimu omulamwa. Kati ekyo kye mbadde nsobodde okwogerako ebyo. Kati ekiddako namwe era namwe mwe mukirabye namwe amaaso gabawe kiriwo. Amazina nibanyeta Fred Mukirusi Katihanga nintuura omu muruka gwa Rwemigina ndi omu woodi ya Kakiika division kandi mbarra city nosi mwenda kutuura ninkorera omu katare ka Koranori akumazire mu myaka miringo okutu akatandikire nangu kuna kashanjire tukwekare tukabanza kutundura omu kishaka konka bwe nkurakurana kugenda neza hati niho mukarebera ke turi ebizibu tuyine omu katare omu ebizibu tuyinemu akatare kiitwa kutwine oburofu obutwinemu bwe tubura kugamba kasasire turi hii aho takubaasa kuriira kintu haza enshonga n'emwe tendera outwine niitwe abantu abuturimu nicyorekana ngu tukukoragana gye natukira ahabw'okuba weena ariho waiguru konka itwe nk'abahansi bakama bakatari ningashi abebembezi baako ari nk'oku turubata aha mutwe ebi twakubiire tukorera ngu tukorera akatare tushanga ahabw'okushanga ngu weena waiguru naatutangayo tubura obwikiza twakubiire kasasiro egi neemaraho obwire buringo omusande emwe kabi neerugaho ahabw'enshonga kuno wagira ngu sente niitwe turikuzeshororoza omu bashuubuzi omu kasasiro tekubiire iti enjura kwerikugwa twine ebizibu amaizi gaterama motoka ezikuba nizirabaho zitushuka ebyondo tukatinzira tukaha revu y'akatare kakubiire karimu obwo n'oburemeezi obutwine omu katare akutwine. Ekyakabiri akatare ako kakwemereramu karonderwa abebembezi oshote bari omu positions kandi zakubiire zitarimu wabandizemu nenda arebere turi omu mbaju ibiri abebembezi abarikuzamu
hariho wabanditseho noru umwanya gwo kutinda by'akatara katikakokoraje kor kuzagamba ngogo niwacagwisha ukizagamba ngogo niwabenene kareta mwe nhondana konga kutwakubyentu twemarira katari mwabo bona tutakurebera mu mbaje zibiri akatare kakabiri ka standard mwe tukakwisha kuba standard twanturebera position bagoko avesho naye ndugambira tukabanzomu akatare ntutunda ntutaha konka twakahindurire nkabedeire market twarangu tokwekora ikintu mbukasheshe no mwabazi bamuheru nugwe naco ninga nchukusisikara twata mwabashubuza twanini twatekemu abakunyi ngo abakunyi batukumire abatine mbundu kana bwa twina buzubu twine mbundu ibintu by'abantu nabikuma eco rukubura tuzaha mutagaro kuco rukubura mushubuza nicyo akareta kutuhereza security ngwabwo kuba bamwibiriho kintu katare kitu tukazitire tukine gates kunojo kine gates kabintu manyo ko kintu cyurukufu nicetahire n'obuturabento namwe nabo twini nibagezaho akatare akamwaketorora okumwakareba tukakomere ukajotogu yakumaha hariya tayina harareta kunkane muhanda yo akatara kamagashobora gwo kurebaga nigararwamo tuyine toiretech emwe nikararwamo abantu uwo tarazibiro tukuraramo nayimuka shamwenda eshayi yimukiramo nabona abantu nkaba kumibita nabantu ubundi nabasa turutumwibe konkati ntubasa kumwiba ningagira yatora kandi ubwo abakuraraho mu ndomo bine mission zabo nayimuka ukogire kunaza kuzo mutoyireti umnakano yarwo mutoyireti nayaburana n'ikintu cy'umushubuzi toramusikiri toyireti nezezo nisubwa abantu abehinguriza akatare kitu haza nabo tubarungi banibaza bitu nibiza kuzezo nisenyecuro basigabana go bihu basanga bazo mukatare bibamwe bintu echo nacho kituretera cyayongesereza haburofa mwe ntingumanya government yo eyene teka ki abantu bayo abatari mukataraka eseme kuteka hoto yireti y'abantu abatari mukatari aho kambateganisa akatare muno obwire bwanyecuro dere kindi twineho barana bitu abine mwenyamisho zabo ibine embuzi niziza zifumure bitimba bya mukuru karbi yatwire yate ibitimba bikuzera habwe embuzi ziri umukataraka na nente zikwizamu sanga zayongeramo ecyunuko aharka sasoraho zanzigira baterra mununga mwena abo barana bitu twantusaba muno ababe hinguriza agama kagate hinguriza barebeke ngwembuzi baziha ahaza singege zitu aza fence zitu barondo manya go bazitamo gundi dere kindi tonja tsaba government etuyambe to yireteji Mr. Kareya batwire MP wito murungi akasenta kasigira kagura za teyirzi na gukora bya plumbing naye je kuyatweraho etwe kimwe cyikumi sente zitukutomu kansoni sente nyingi bantu obure kintu cyukutaho mukatare nsorozo bwa sente barebeke bafana ko batugarza atirista katari nako kaganyirwa makato irete yitkombe keji erione yamba abantu bona abari mu society eji omusereje yarwe bihoronka sero te kuyamba katare konka mbwene government ekirebemo eteyo omusada ize etombe kira katare dere kindi tugaraka tusimaho omukuru meya witu cyabwiso Brazil ogo watwongerire cyo gutamisirizo mu katare na no kunde ntunguka na hata ine ngamani mingi namwe nizo nkaragayo namutayayira yatwerekangu yaza kutwara isu yitejo mu kanso yatoyiriti yareba nebyine bebirumu namwe ni manta ariyo nabikoraho mukuru ubwo misiriza cyabwiso nkameya witu wa Stenose mwe nebyo na nisaba arahanga bampera umugisa mwabana mukwatanisa nitwe mwabana mukora ebyentunguka tugumize muni hanga ryitu mwe bari munonga